pendon baraman lekapo. Yang sebenarnya hitam kedua. Kaburam haupa berhau ku berman simbakuit. Maradong menikok mencinta berkot. Enya Robert pendon baraman lekapo. Yang sebenarnya hitam kedua. Kaburam haupa berhau ku berman simbakuit. Maradong menikok mencinta berkot. Enya Robert pendon baraman lekapo. Yang sebenarnya hitam kedua. Kaburam haupa berhau ku berman simbakuit. Maradong menikok mencinta berkot. Agar tempa rukun beramsin bakuit. Amin. Upa cumi Upaha mene kadaga bakuit kagaten cumi. Kanuan kahima cumi kanuanga mon cumi halakiyo kumbaha mene. Toa yang diminta kejimbang cumi kabahalasmi. Batoma piangi akiuringkan cumi. Kumbagi ringima pia kabesniani. Badwadala mene syakajit persyoy. Ndre pelajani nakasnyo. Amin. Kublai Maria kepada perkecingannya, terakhir berpala kerpui panak ringkenteng, berlaku berkui sebab jumpa Yesus. Maria berkui kami jumpai dua benda cumi kenapa, mentar berlaku kecingan cumi. Amin. Kaburam Nangne hau blai pabrang gorbaro, menentau hamne berkekendeo, padahal syukre sukan babarwe cumu. Putra Cumi, ya bala punaman siyang bakwit, ya bala kanak Maria Jesusi, bala siya lagi hako Pontius Pilatus, lasama na kayang kukuliya kalatabiyaw, lagya siya pne asor siya pumulay na pimpati bayat, lagya siya pne siyang namonday pa panggorbaro, nang tawag na siya lagi bayat, nangay kaman siyang bakwit, akabalang katolik bakwit, Hakajin asal kerikuit, hakajin mafia kipo, hakajin mipar kado, berhakajin imam syukur. Amin. Wakpa bumcukut Natarwa kami ya kami berkasnam, kami siap bercilong boleh ukur baik cumi, putra kandar jungi Yesus Kristus, panpendian kebetar kipo jungi, berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Namar kajing syashtam bakodit satung. Toisne yangi berjaga bertei barok kami. Wakpabum cukut ngatarwa hamne kami berkasna. Kamasin berkajing longlay, ukun baide cumi. Utrai kendra cumi Yesus Kristus. Panpilihan kebenta kipop cumi, batang kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang Nama kajing syashita bakode sajongo. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Nama kajing syashita bakode sajongo. Doi senayang ibadah kepertai barok kawai. Kukpa bamcukut Ngatarwa hamne kami berkasnam. Kapan siang bercing laung blay ukun baide cumi. Utrai kendra cumi Yesus Kristus. Panpilihan kebenta kipop cumi. Jaga bertei barok kami. Nama kajing syashita bakode sajongo. Toi senayang ibadah
ke jilong lei ukun bai de jokmi putrai kan raju Yesus Kristus pan biar bagi pop jokmi berjaga berte barakabe nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isme ani berjaga pangkipashito nama kadisha ashtam krisa jubu to isi ani berjaga pangkipashito ngatur kami ya kami berkasnya kami siap berjinglang mulai ukun bai jokmi putrai kan raju Yesus Kristus pan biar bagi pop jokmi berjaga berte barakabe Amar shisha ashtam gorsa jubu to isme ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Amar shisha ashtam gorsa jubu to isi ani berjaga pangkipashito Kublai kublai bakut kublai berdolpor kublai bain junam Tus ayani berjaga berawe kublai bakut kublai berdolpor kublai injunam to isme ani berjaga berte barakabe kublai bakut kublai berdolpor kublai bain junam to isme ani berjaga berte barakabe kalita ni juga jing senai jemblai ko jing senai jemblai ke bakar soy ni kesadem babam cukut to isme ani berjaga berte barakabe ko jing senai jemblai ke buram bakrautam yaro ya ka cingkrau jongme kaju bab ngasanya hami ngashnya hame ko jing senai jemblai ke jing maya bamla shampang ngashnya hame ko jing senai jemblai ko umpuleu ke bakar soy ni ke jing maya tu ke trinity bakut ngashnya hame ko jing senai jemblai ke ba omla ban shampang da ki brune da ki angel ngashnya hame ko jing senai jemblai ba mi ke jing embat ke jing kemen ngashnya hame ko jing senai jemblai ke ba kam kor ban ka beneng ngashnya hame ko jing senai jemblai ke tolong ki kam pela bat ki jing pela baro ngashnya hame ko jing senai jemblai ke ba kan tu be ka pertai baro ko we ngashnya hame ko jing senai jemblai ke ba wan hiar sa ka pertai ha ka dur ka tin balawan nong do ngashnya hame ko jing senai jemblai ba mi inda kedin mong ka nut u jisu ngashnya hame ko jing senai jemblai ba don po ka nut u jisu ba dap ka jing senai kam ta me kinong pok ngashnya hame ko jing senai jemblai ba don ha ka eucharis ba khut ngashnya hame ko jing senai jemblai ka ba seng ka ba lang ba khut ngashnya hame ko jing senai jemblai ha ka baptisma ba khut ngashnya hame ko jing senai jemblai ka pen man hok yangi ngashnya hame ko jing senai jemblai ba senran ka jing em dongi ngashnya hame ko jing senai jemblai ba kudobi ka yangi kam tam thmir ka jing yam ngashnya hame ko jing senai jemblai ba ayangi ka jing em ba ne junam ngashnya hame ko jing senai jemblai ba don ka bat ngi haman ki benta ka jing em dongi ngashnya hame ko jing senai jemblai ba ya da yangi na ka ding du jok ngashnya hame ko jing senai jemblai ka atiar ka jing kala ka ba mot ki nang popa ed unut ngashnya hame ko jing senai jemblai ka jing longo ki angar bat ki bom champang ki report ngashnya hame ko jing senai jemblai ka jing bom la champang ye ki jing maya ublai ngashnya hame ko jing senai jemblai ka ba sayangi na ka jing jar baro ngashnya hame
ko jing snei jing blai ka tolong ka jing sok bat ka jing kemen tengi Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ka ba kho tengi na ka jing sudasha ka jing imba shisha Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ka ba kan thobi ba ro ki mati jong u Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ko pan snget jong ba ro ki jing thau u blai Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ha ka ba ba ro ni yo jing isnei Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ko jing tingen ba tiang ki to ki balang amen sim Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ka jing kermen ki to ki ba do jing kermen Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ka jing jata ki to ki ba shem jenjar Ngashania Hami, ko jing snei jing blai ka jing pelatik na ki klam Ngashania Hami, ko senambat ko om ba to ki ka no tung jisu banong ka thame ka jing snei yangi Ngashania Hami, ko senambat ko om ba to ki ka no tung jisu banong ka thame ka jing snei yangi Ngashania Hami, ko senambat ko om ba to ki ka no tung jisu banong ka thame ka jing snei yangi Ngashania Hami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings which you have showered upon each one of us. Thank you, Lord Jesus, for accompanying us all throughout this day and bringing at the close of this day. As we are in your presence, we place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its intentions, and all the forthcoming programs of our center, the Bible Convention, Inner Healing Retreat, Healing Services, and all other programs, and the Mega Bible Convention. We pray for our fathers, Father Joby and Father Nicholas. We pray for our parish and all its programs and all our parishioners. We pray for our school, our teachers, students, and their parents. Let your presence be always our guide. Let our presence in this center be a blessing to everyone. We also place before you all the sick and the suffering, especially all those whom you promised our prayers. Extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all the childless couples, the jobless people, the children, those who are wandering in the streets, no one to look after, children who are abused and kidnapped. We pray for all the doctors, nurses, and the paramedicals, especially the doctors, those who are doing abortion, and the girls, those who are going for. We pray for the young boys and girls, those who are addicted to drinks, drugs, mobile, pornography, sex, and all other kinds of bad habits. We pray for all the persecuted Christians all over the world, especially our brethren in Nigeria and all other African countries, and our people in Odisha, Gujarat, and all our northern states of our country. We pray for the old people and those who are at the point of death. We pray for all the departed members of our family, our congregation, and our parish, and all those who are no one to pray. We pray for the people, those who are suffering because of the natural and man-made calamities, those who are suffering because of the heavy rain, those who have no shelter to stay, those who have no food to eat. Give them, Lord, ways and means to sustain their life. We pray for all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the states and in the countries. We pray for the warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, and all other countries. We pray for all those who are joining us in these online services. We place before you all their heart desires and intentions for your blessing. We place before you all those who are serving in this center, the fathers, sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. Jesus, be with us and guide us and direct us. Once again, placing before you all the intentions of each one of us, our own family members, all those who are joining us in these online services, all the intentions of the retreat center. Once again, raise our heart and hands towards you and we praise. Hallelujah, 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 hallelujah,
Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 Kerku yangi kerku terai, kerku yangi kerku terai, kerku yangi kerku terai, kerku yangi kerku terai. Kapuram hak pabru kun madam sim bakut. Ane roh Jesus Christ.